berikanlah hidayah untuk mereka-mereka yang ingin menghancurkan Indonesia, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negara kami Indonesia dari adu domba mereka, ya Allah. Ya Allah, saat ini Indonesia sedang menangis, ya Allah. Saat ini Ibu Pertiwi sedang menangis, ya Allah. Saat ini para pahlawan sedang menangis, ya Allah. Karena di negara kami tercinta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum. Assalamualaikum sahabat langit. Insya Allah pada hari ini kita OTW ke Karangtaulan. Insya Allah mau tapakuran lah di sana, melihat keindahan pantai Karangtaulan, dan pastinya insya Allah akan sholawatan. Inni qad badadtu yadi bika arju faidal madadi rabbi. Inni qad badadtu yadi bika arju فائض المدد فأجسني أنت معتمدي فأغسني أنت معتمدي برسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat langit. Alhamdulillah sekarang saya lagi berada di pantai Karangtaulan. Itu sangat indah sekali, ya Allah, Masya Allah, Maha besar Allah, ciptaan Tuhan sangat indah sekali. Dan pantai Karangtaulan ini kalau kata orang mah ini Balinya selatan atau Balinya Tasikmalaya ini, karena dengan keindahan pantainya. Dan insya Allah nanti kita akan sholawat di sini, akan bersolawat di sini, bersolawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Karena dalam keyakinan kita segala yang tercipta di muka bumi ini, keindahan-keindahan yang ada di dunia ini, termasuk pantai Karangtaulan ini, adalah berasal dari nur cahayanya Rasulullah SAW. Maka insya Allah nanti kita akan bersolawatan di sini. Yuk, ikuti perjalanan kami. Selain disuguhi dengan keindahan pantai Karangtaulan ini, di belakang saya ini terdapat salah satu makom waliullah. Beliau bernama Syekh Syahid Abdurrahman, Syahid Abdurrahim. Keanehannya beliau ini mempunyai dua nama, tapi orangnya cuma satu. Dan saat saya tadi bertanya kepada salah seorang warga di sini, katanya beliau itu berasal dari daerah Cirebon. Beliau datang ke sini dari tahun 35-an. Di sini beliau menyebarkan agama Islam, dan banyak di sini murid-murid beliau yang menyebarkan agama Islam. Inilah makom beliau, Syekh Abdurrahman, yang menghiasi, yang menambah keindahan pantai Karangtaulan ini. Selain ada keindahan pantai Karangtaulan ini, di sini juga terdapat salah satu waliullah. Dan semoga dengan adanya makam waliullah di sini, pantai Karangtaulan ini selalu terjaga, jauhkan dari bencana, selalu aman, tentram. Semoga karomah dan rahmat beliau menyertai pantai ini. Inna Allah
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ya Allah, betapa indah ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah, betapa indah ciptaan Engkau ya Allah, khususnya Indonesia ya Allah. Ya Allah, saat ini Indonesia sedang menangis ya Allah. Saat ini Ibu Pertiwi sedang menangis ya Allah. Saat ini para pahlawan sedang menangis ya Allah. Karena di negara kami tercinta Indonesia sedang banyak adu domba, sedang banyak kerusuhan, sedang banyak pertikaian ya Allah. Ya Allah, semoga negara kami Indonesia diberikan kedamaian ya Allah. Ya Allah, semoga negara kami Indonesia diberi kedamaian ya Allah. Semoga negara kami Indonesia diberi ketentraman ya Allah.
Semoga ya Allah masyarakat, pemerintah, aparatur, semua saling sinergi dalam membangun negara Indonesia ya Allah. Semoga tidak ada pecah belah di antara kami ya Allah. Semoga tidak ada adu domba di antara kami ya Allah. Kami sangat ingin negara Indonesia yang kami cintai ini aman, tentram dan damai ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk mereka-mereka yang ingin menghancurkan Indonesia ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negara kami Indonesia dari adu domba mereka ya Allah. Semoga negara Indonesia diselamatkan dari adu domba mereka ya Allah. Atas dasar maha besar Engkau, atas dengan kebesaran Engkau dan dengan izin Engkau, negara Indonesia akan damai, negara Indonesia akan tentram, karena Engkaulah sebaik-baiknya penolong ya Allah. Semoga Indonesia adil, makmur, tentram, aman, damai, khususnya untuk Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.